Аппақ мекен, йымшақ мекен, яны йымдың құлдары, салауат көперек өгінің ерген гүлдары. Аппақ мекен, йымшақ мекен, яны йымдың құлдары, салауат көперек өгінің ерген гүлдары. Hıdılıp gitken qaramıyıq, nesigu bir hüqıyıq. Sabatda ağıyıq, sabatda başıqıyıq. Hıdılıp gitken qaramıyıq, nesigu bir hüqıyıq. Sabatda ağıyıq, sabatda başıqıyıq. Hıdılıp gitken qaramıyıq, nesigu bir hüqıyıq. Sabatda ağıyıq, sabatda başıqıyıq. Hıdılıp gitken qaramıyıq. Berhen kaya Башқұртстанның һәм Татарстанның атқадан артисі Айгүл Хағынбаева. Башқұртстанның халық артисі Азат Бексорин. Башқұртстанның халық артисі Салауат Юлаев ордені кавалері Халид Фатихов. Sigel yarım kaylarda sandığa şemeydi bir sayra sigel yarım kaylarda sandığa şımışasın mı gipte indi güllerin sandığa şımışasın mı gipte indi güllerin sizin yanına barıp koyda her günlü gönüllerim sizin yanına barıp koyda her günlü gönüllerim Garmonunu tartı buyna urilerge mingen dede Garmonunu tartı buyna urilerge mingen dede Ontasım yok ulgeni dede gurilerge gerigen dede Ontasım yok ulgeni dede gurilerge gerigen dede Eydegiz birgelep hürmetli tamuşaşılar Dal birisi, dal birisi, dal birisi dallarda dal bir Sandığa şümeydi bir sayra sigen yarım koylarda Sandığa Afarin sandığa şümeydi bir sayra Sigen yarım koylarda
һәм Татарстанның атказанган артисты Лилия Биктимирова. Хөрмәт Халит абзый, сезнең үзебезнең республикабызның бик зур оешмаларының берсе Дор Трансстрой исеменнән, шәхсән Марат Максут улы исеменнән безнең директорыбыз сезне чын күңелдән тәбрик итәбез. Юбилеегез котлы булсын, Халит абзый. Сәламәт булыгыз. Урамнарның уртасыннан атла. Кемнәр килгәннәрен күрсеннәр. Бер яшьлектә бер картлыкта диләр. Карт дисәләр, пускай дисеннәр. Син 100гә дә әле җитмәгәнсең. 65 яшь нишләп карт булсын? Гармундарның тартыр хутлары бар, йөрәкләрнең янар утлары бар. 65 яшь нишләп карт булсын? Гармун уйнайды, тар дустар файдалы. Уйна! Алкышларыгызга! Филармониябыздың бөйүсләре Татьяна Мутафи, Рөстәм Гандалипов, Халит Фатихов,
Bu dünyada her kim tik öz yazmışın gana yaşay. Gümür degen atlarının ağı da, qarası da var. Barısı da yaxşı. Bütün işlerimizni işlep үлgürəbiz deyip yürgen bir melde, barısı da Allah'ı Teala kolunda ikendigin anlayыбыз. Halit abıyımızın gururluğu, kovanışı, oynurubızını biz de sağınıp yaşayız. Bugün şuşunda bolsaydı, sahnemizni tuturup çıgar idi de, üzdürüp, sikirip oynar idi, jırlar idi. Әтисіне бағыштанған шырын жырлар еді. Ике кулым дибәткәй безне мақтай, шатлыгы жанына сыймай, гармунда уйнап жырлый. Уйна әткәй, уйна гармунында, мұңға тулсын дөньялар, сиңа кушылып, синнән узып. Біз дә уйныйк, біз дә жырлыйк, біз дә мұңлы балалар. Әткәйдән үренә калабыз, әткәй безгә зур терәк. Ул киңәшче, ул ярдәмче, яшибез жырлап гөрләп. Уйна әткәй, уйна гармунында, мұңға тулсын дөньялар, сиңа кушылып, синнән узып. Біз дә уйныйк, біз дә жырлыйк, біз дә мұңлы балалар. Уйна әткәй, уйна гармунында, мұңға тулсын дөньялар, сиңа кушылып, синнән узып. Біз дә уйныйк, біз дә жырлыйк, біз дә мұңлы балалар. Біздің уйынсық булмады, гармун болды уйынсық. Отайдың итке баянын тартқыланық, туйғансы. Атанан көрген уқ юныр, менекелер әлбетте мұң худыр. Тинеле атай сығып кетті, гармун эзләп базарға. Алып қайтты икебізге етіш кіне гармундар. Тилбер бармақтар югіргес, көңілге толды мұңдар. Рәхмәт атай, рәхмәт, мұңдың тилбігәһін һин тапшырдың біздің құлдарға.
Шәйх улының улы Илшат Фатихов. Стәрлетавак қалаһының Иркен өлгілі гармсылар ансамблі солисты, халығыры Рәсей конкурстары лауреаты Шамил Уәлиев. Афарин. Мына қадірлі достар, біздің әлі гармон мұңларымыз сүнмейшек. Келешегіміз біздің алда, келешегіміз бар. Мына шындай жігітлер өскен шақта. Енді ол мына бәләке шақта Айнур Шлавен етірген шағында шындай гармон білән. Мына енді қазір шушы жігіт, стартамақ жігіті, бик матур етіп ойнай. Сен кімні яратасың әлі? Айнұрны. Айнұрның фанаты енді. Рахмет көреді. Шамил Уәлиев. Рахмет, Зұрдиян.